Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa suhdina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kima puji tandikaka dari sisi araji aku wasangan nafungan lata'an tasabati idalat nongpona iya muharram ni toke waring nyawata ng adisingang waktu na kesempatan atau pada salama maupuluh-puluh maka dari gagak tananinya tujuan diri sisi na atau tempat na fung Allah subhanahu wa ta'ala afaya tu fungan la ta'ala fancadi rupatawi italai atah yasengi ata sompe fungan la ta'ala kitujunnya yasengi pagkasliya yari ibadah iya pitani tanra papuji lori fuangi nasaba ibadah ijama kurang tapai idalan nagamata nasaba siyama nasi supungata ipa siyama nasaba anu macawi ipa si supungi nasaba anu mabila maka mesti manabangi pandihin nasaba siti mematuha pagkasliya kami na batua maraja di sisi na iwanil nasaba natofadan ka nayak kadua wali di mata cenga di bitaray makdararari nasaba padunga tamancaji patampak baraka na pamasi na di gagi wala kami di atam matapat na fungal na taana sangalin na pawala deking pawala suruga pamasi na mipuan salawat na niya papasalama masuk ifongolo nori alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajallo kang iasalamakan akatuo nga wanwalinota akatuo nga wanwa akhirata sehingga natofadan kamanwa atau pada makale jari salang kabitarai nadiyan tupuri awal gading itu dak iya si nabi pangulawan maka dari gagayang kante sangalin na syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat na sabat salawat makdararadi amantu billah wa amantu bi rasul keyakinan lo rifuangi keyakinan lo rinabitan nasaba salawat na umma lo rinabinna na diga ginulungan ng salama kawanwadino mananungan letu akhirat sehingga itu nabita mencari rahmatan lil alamin pamasi mematelo di sini nala pamasi fole ko kajue pamasi fole kolo elak diri pamasi na rupa tau ang kana ang kawantu ang tatok kasiyasi teman di teminu cumpa campi pakian na lumangorok yulo na nabita kade suruh na ta'ala di panangkawan maliwasa na malupu ka madan kaka na yaro watu dito kasi gagamang kinabita dari na horangi bene na makadali katuwa yung tanrifa kilala na Maria alinyi ito fakirihi na fakay pambariya poli ko sahabat awajude ng kanafake nabita nalay yaro wajun na nabita aga na horangi nabaway ko tanganan labangan na pasay nagorangi makalang kejubahan ay Muhammad nabita melo ka balo 200 dinar tako ang katosugi may gawaran parang na mahito-hito na karumana tapi sayang sa ribu saya di nakiramatan na napodang yatan na yari ko pang banto na makadang kagari na wajun na nabita may no balo ko labangan na pasay araw ko di ko patiyap pada 2 dinar muwali jubani ro nabita afairu jubana nabita mancaji wi rahmat tomo-tomalap iya ki hadik na taponan liyo jubana nabita pada 2 dinar o koyolo na to butay may gawaramparan na datuhit to dar karomana na fa yamma koyolo na bacan na nabaca salawat barakat na salawat makita yoro to buti tomo-tomalap iya ki hadik maka de guru tanap jubana nabita talumi matuni to na panya menyamang tega yoro na panya menyamang no poro sini na panyamanyamang ito kasiye-siye na sabak wajun na nabita na balo tulungang ipada 2 dinar yaseng ipada 2 dinar kurang lebih arwara 2 juta
Yang kedua makita iro tobute nasabak barang tak salawat nafak jama iro jubana yulona mata na bita na makita nasabak riona makitana na merdeka kang iatan na tumotomalat iya kihani. Maka tentunya tak henti-hentinya kita bersalawat lori Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serik wamang ilolongang syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya tumotomalat iya kihani. Sinin na tumotomalat di jamaah yang dimuliakan Allah. Ilalan na ako rangi narampi fungal ta'ala makkada inna iddatas syuhuri indallahi na asyara syahran fi kitabillahi yawma khalakas samawati wal ard minha arba'atun hurum majapu yur fungal ta'ala na pancadi wi 12 ulang ilalan na tasitawi taluratu an napulo na sona ang jajingan na langi si bawa limuwi minha arba'atun hurum diantaranya ada 4 bulan yang diagunkan Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Tega yero makadai ande guru tak telu tu matarate sik di masarang yero matarate mapamuli tamana sultai da sulhi ya muharram yero masarang ko ilalan na ular rajaba. Cuma yang menjadi masalah yang kita hadapi sekarang, kotame ulah sulkai dan muharram biasa di makada ulang macipi yang kedua nak kasat. Main atau makada ulang macipi termasuk yaitu sulkai dah. Makada guru tanya mau palawa ya kotame sulkai dan magi ulang macipi di tuga gerurungan. Padahal magi nak kada guru tafan rite ulang macipi nasabah ierawat tirioro romai. Kotame Syakban lupa na si tumaton taliyolo. Melong mulai ular ramalan marongkos untuk persiapan buka puasa si bawa mandre subuh. Melo si tamal leperang itame Syawalan persiapan baju baru. Tomelo mak baju baru, tomelo mas sularak baru, tomelo mas sandalak baru. Tame sulkaida ina tu nak kada macipi. Jadi kada guru tai ko wading aja na mau palawan. Aja na mapak botik mapak mulai sulkai da sulhi jamurah muharram ia mau mapalawa ko bisa perang apa malai apa iro watu ika kurang ngamimot itu mata teriolo na sebab pura nafaki marongko so iro waraparan. Yang kedua di nakada guru tafan rete ulang macipi tapi makada guru ta ulang lecipi magi na ulang lecipi na sebab icipi dua leperang alla para pitara yurona na alla para karoba mundin na tumatomala yang ki hadir. Sinin na tumatomala yang ki hadir. Pada moto itu biasa na makadaki capu araba. De tu gaga ya sengi ye capu araba. De na yaman na tu capu araba makasolan. Cuma dalam kitab kang sunnajak wa surul makade guru ta iya tosi ya konarate aso araban capat na ulas saper. Jadi yang ko aso arabat capat no saparat naptangi urut tapandi te mapigaw magay apa ime matoro watue taluratu 20 burupan na abala na ponon no kungalata lo kolebot na wanwalino. Makanya ulama hikmah menganjurkan ia pemurati mutujui aso arabat capat no saparat bak daloro asu pada sunnah mutlaki patarakan napaki milodok patola abala. Kadai ande guru tak serikuam meng urade nakan naki abala salah masih to tomo-tomalap yang ki hadi. Ya firi dipahata ya natame capora baba kasolan nih. Makanya ya itu sitongan na agama tak biasa makare guru tak panditi pemali. Iya tu pemali de nakan ne hukum. Ya saya itu pemali mai gaja na tampu na iya de cendah. Lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Makanya ulama kita mengatakan pemali. Termasuk dalam kitab Ta'lim Muta'allim ang kami matotal 30 arwa pasabari pemali ipikaw. Tiga yoro termasuk maka digurota yana ang kataw tubura manriwan ninadena bise andan na nama benim mumpumatan naswe de tugaga baraka nalulunga 40 suna 40 wanita. Yan na ito nakada pemali. Ya sengi pemali megamito ya natampo makanya nyatengi guru tak jamay termasuk di makuna aja muasari lebu kasonawan ni aja muasari paki 15 termasuk palawa baraka ina tu nakada pemali tu motomala yang ki hadi. Jadi ya rojulok mele fakasingi pahangi tu motomala yang ki hadi. Yang kedua tamai ulam muharram. Tentunya kita memasuki bulan muharram biasa ketopahangi makada ya natami tu ulam muharram nakasa ya po aswaha pamulat tama sa diyong po na muharram
iro as-suaha salam masih teluratu an-nablu na sunah nakasat makanya di nabi ko tahu makai apa nasa gi macilaka padahal ia pemelo ikaji ko agamay ia itu sitongan na ulam muharram ulang asalamakan titipi pakuling ia tu sitongan na ulam muharram ulang asalamakan jadi yan katomelo lekte bola baru koki ulam muharram tomelo mapakotik dan busu oke ulam muharram tomeki mali oto baru motor baru koki ulam muharram aja to makalay nakasadina to ibigau justru mencari misi tongan na salamat atau motomalap yang kihadi. Makanya di dalam Al-Quran makanya fungal natala waliyaling asaling demi 10 malam yang mulia biasanya 10 malam kan tak bagi apa makanya guru tapandite 10 malam pertama di awal Ramadan 10 pertama di akhir Ramadan 10 awal pertama di bulan Zulhijjah 10 hari pertama di bulan Ramadan dari mapamulai sik di letus 10 puna Muharram maka dia kurunta ia daan katong mapuasa antara 1 sampai 10 Muharram maka ia puasa nasi suwe pada lepa ia pun mapuasa 30 sunnah makanya sebenarnya ulama itu menganjurkan ketika masuk bulan Muharram perbanyak puasa termasuk puasa sunnah atau malam yang kihadi Senin atau malam yang kihadi jadi rewa kapai maka daya itu ulang Muharram ulang asalamakan magin atau maka da ulang asalamakan pangulut tak Nabi Nuh standar kapalak na setelah terjadi tsunami besar salamai opus 10 puna Muharram pangulut tak Nabi Musa ilalungi puri kebala tentara na Fir'aun laknatullahu alaih mende kurifi tanangi salama beserta dengan umatnya siama uitasi mati bala tentara na Fir'aun itu ketika 10 Muharram pangulut tak Nabi Ibrahimah itepangi di api malumpa-lumpai di tengah ko barang api justru dia kedinginan magai nasabaanu de nasi turu ilo na buwangi musti de na kajadiya tomatomala yang kihadi maka de gurunta temakau apiye tepatot do anu maruncinge tepawuno anu mosoe iya koye tuwa-tuwe siti najak na de nasi turu ilo na buwan musti de na kajadiyan upanna tamis 10 puna Muharram tomatomala yang kihadi pangulutan Nabi Yunus umat na tamaka kado na tiyang mangkalinga tiyang mangkalinga baca na sare umat na iyang mo ko bali masuk oleh kuatan na bali itu ketika 10 Muharram maka termasuk pangulutan Nabi Ayub maka de burut tafandrite 20 tahun na ba wala sanna bonya watak kali na capak gemma letu yawana pala kajena iya basuku lilana na atinda 20 tahun na ba wala sanna tomamalak di yang kihadi tapi nasabak-sabak iya kalasan itu di bulan Muharram iya po ini napi telungas so tomalasa tomak dari kana tiap aja palagi ya po semok bolot toni tiap aja maka ka tomakada ini jinadi po ngalatala kadi mo sa dinadi le itana na ring ipapinya mo puwang inakan na ilasa tomakada dinadi makanya ya po tomalasa ini dito tomak dari kibawang termasuk dalam kita irsyadul ibad maka day minabita iya ko tomalasa si bore-bore na sikriki na tumaringar rifungan na ta'ala agay baca maka day guru tak baca pak dongan na Nabi Yunus kapatapulo na patabaco kuluhuan labik kasirati yadaan ka tumapamula malasa na takko na baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minam zalimin nabaca kapatapulo na panabaca puluhuan kasiratu akan nulungan nomoro sidi iya dampeng dosana atas salata yang kedua iya kailasana na sabalasa wanuwa watakane yang ketiga iya komate dene parisilala kiburukna yang keempat ditunai calla tomatomala yang kihadi makanya ulama itu menganjurkan denat yang maka ada tomak dari tapi si boleh-boleh na ya konakan na ilasa apesan di malam puki diyorona kung Allah subhanahu wa ta'ala sinin na tomatomala yang kihadi termasuk iya itu al-ikhlas iya itu kuluhuan laye iya komelo kita hakikat na kan apa ayat kuluhuwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ketika Allah turunkan dari langit ke bumi dua memato malaikat titingi wali-wali layero panina malaikai maka de guru tak pas sajarai mapamuli capak nai watan letu capak nai tamor
Makanya kade guru tak si Muhammad sini Abdul Ghani ya na angka to mapamula malasa na takon ito nag-isot yulo minu pakura na baji kuluhuan labit katalut baja na sangaliyeng musti iwaring niya disingan. Yang kedua nasa nabita ya nang kataw baji kuluhuan la kasapuro ilalan na suwani ibangungang ibulak po tanga suruga pamasina kung alatan. Jadi dia nak nabita tami suruga makadami ibangungang ibulak po tanga suruga pamasina kung alatan. Pak kato jito sa lapahagi ada na yaja na masumpajak iba na rogang lusubaji. Jadi namo iba ya ko dito masumpajak dito kagalalat tami suruga. Makanya kadami nabita ibangungang ibola. Jadi ya koreto supaya na tumatik dito ka hakwa ditama suruga tumotomalak yang kiadi. Bakar riwayat boleh ko pangulta Anas bin Malik. Makadai mi guru tafandite ni ganiga to paci kuluhuan lebih kasiratu iya dampengi dosa atas salana. Bahkan milo tamilala bolana yuluna pintuna yuluna babanna bolana nabati kuluhuan lebih katelu ibu karang sininna patampak na barakat na wanwalino tumotomalak yang kiadi. Sinin na tumatumala di jemaah yang dimuliakan Allah. Napani tami ulam muharram apa yang mesti kita lakukan. Jadi angkat tulis hitungan na 2-3 amalan na anjurkan igurut tafandite. Termasuk perbanyak doa. Jadi yoko tami ulam muharram perbanyak doa tak termasuk tapi laban hitungan dah. Yoko tami wani 10 puna muharram. Yana angka tumilo doang natami wani 10 puna muharram mustajab iya tupak dongan. Yasani mustajab musti de natula ipungan latan mawoso pipak dongan na yewoso na pak dongan na sini na malaikat. Makanya kami may tuwat-tuwat tu mustajab iya tumilo doang. Tega yaro termasuk maka de gurunta illa doangi as-sujuma ba'da asara matarra opi tupak dongan. Jangan kata milodo ngasujuma bak dasara imaterra itu pak dongan. Makanya Nabi mengatakan ia na angkatu nadena milo kekurangan puli kuaramparana ia po asujuma ibadah asara tabacai Allahumma agnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika tabacik kebitu pulok kadai bulu tak furadena iwarengi kekurangan di sisi nawaramparana. Makanya may kami matuya tu ye waktu mustajab atau melono termasuk palawangan na bangin na kamain suju pacap kurang ilala sumpajat tak ope sumpajat para duwe bosi tak kotak pe kotanay atau keng ati kade guru tak mustajab iya tu fakdungang itu motomalak yang kiad termasuk pituan ni iya kotom melodoan doa itu terkabulkan tega yaro kade guru tafan rintai illodoan ni wani pamulan narak. Yang kedua illo doangi wani patangana Sya'ban makanya sidapi illo doangi wani asirana Sulhijjah illo doangi wani 10 na Sulhijjah illo doangi wani al-parapitara illo doangi wani 10 na Muharram sibawa illo doangi tungka wani Jumat. Makanya 7 malam ketika berdoa doa tak dena itolak rifung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua amalan ilalan na ulam muharram ye tentunya perbanyak puasa sunnah. Angka tu ya puasa sepekan apa iya penentuan na 10 muharram angka tu makada aso salasa angka tu makada soraba ini mau puasa 10 puna muharram aso ada na 7 aso salasa iya po ope kalender itu na 7 so salasa. Tapi dari kalangan Nahdlatul Ulama itu dipastikan pada hari Rabu. Jadi as-soraba. Tapi ya kota yakini maka da oko as-salasa ina rotamake. Tapi ya kota yakini maka da ko soraba ina rotamake. Cuma maka dami gurun tak berpuasalah selama 1 pekan. Tiga yasan mapamuli as-sinin latu as-su'aha. Berarti mau puasa mopi as-sujuma 1 latu aha. Tapi ternyata wajib. Agi lologan nomor sini. Ya potoma puasa aso sini berarti puasa sunnah. Toma puasa aso salasa berarti tasua sunnah. Toma puasa aso araba berarti 10 puna muharram. Toma puasa aso kamis berarti puasa sunnah. Toma puasa Jumat Sabtu Ahad berarti puasa ayyumul bid. Berarti 1 pekan berpuasa. Cuma biasa mingka pakutana makada iwat 3 pelete puasa aso Jumana aso Sabtu. Ya pirite hukumnya itu sebenarnya makruh.
Apa itu puasa? Engka wajib, engka makaruh, engka sunnah, engka haram. Tega termasuk puasa wajib, puasa ular ramalas si bawah puasa tinggal. Tega termasuk puasa haram, puasa Allah perpitara, Allah perkarobat dan 3 hari tasrik. Tega termasuk puasa sunnah banyak, puasa seni kamisita, puasa Nabi Daud. Iro puasa makruwe, jumana satu. Cuma makadami guru tak denang marigaga to puasa jumana satu, iya ko ang kamu puasa yuruna namun dinah. Berarti puasa Jumat Sabtu dengan Ahad itu tidak apa-apa. Apa magai? Apa ang kamu puasa yuluna ya rega mondin na tumatamala di yang kihani. Sinin na tumatamala di jamaah yang dimuliakan Allah. Apa ni terakhir nasabak saya masih ada cara diindikan setelah ini. Milo adang pangayik maraja nasabak saya tidak sempat bersama untuk salat bisa berjamaah. Nasabak setelah ini saya bergeser ke Kabupaten Indekan. Mudah-mudahan orate nadabi isapuro nama barakat atau salama mananungan. Jadi nato matamala pinki hadir, makanya ini pentingnya saya sampaikan. Laban niya situngan nah tapitaran yung palapangaki. Iya konarat TV 10 po na Muharram. Aga ipigo situngan na sebelum masumpajan loro tayami sumpaja sunnah taubat kikoraka. Apa maka de guru tok itu sitongan namagan lo ijama sumpaja sunnah taubat. Ia kohura ki mas sumpaja loro tajami sumpaja sunnah mutlak patarrakan. Napatabaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tabacay 450 kali. Aga pulina kade guru tak purali nakan naki abala di nakan naki susah nato sarama sampai tahun depan. Makanya itu hitungan na sumpajannya termasuk itu sumpah sunnah mutlak apa may katu hitungan na sholat sunnah mutlak itu dikerjakan. Termasuk 6 sumpah sunnah mutlak dianjurkan untuk dikerjakan. 3 yero pertama dalam kitab Manasil Akhirah na anjurkan iguru tak masumpaja sunnah mutlak patarrakan oke wani bitun na ular raja buat sisa diri selang oke raka pacak purana. Ya na angka to matinuru jami sumpajan ini maka de guru tak dalam kitab Manasil Akhirah pemali limate ya kodeni temruanna di surga pamasina kung Allah Ta'ala. Makanya angka to ya komeloy mate ya nesan na pahanya rin. Termasuk kejadian toko daerah Tandu Tetong desa Kalosi boleh ni makado boleh mak dompe napakanjaki dio napake yang mapacin napa na telipongi wijan na takapuna wijan ng kamana na boleh macawi mabelek napa mende ko kasuruhi de gaga na puada sangalin na la ilaha illallah na yatunan na lisuri pamasina kung Allah Ta'ala. Ternyata ketika ditelusuri rajimi matuk jamis sumpah sunnah mutlak na patarrakan upi wan nipitun na ular rakyat. Apa maka de guru tapa hikmah ya na angka to rajin ternyata wajib tapi anjuran mi puli kukuruta maka daya ko matinulu naman nanungan na takpona jamis sumpah sunnah mutlak patarrakan oke wan nipitun na ular rakyat basisa bere selang oke raka pacapurami ya ko mate musti marakko timun na gitu. Apa itu to salama ito matapa ya ko mate musti marakko timun na magin na saba napasadiya alina na saba sikri na atinda. Yana tu nakada gurunta yanang kato nala biasa ng imasikri sumpaja sunnah baka termasuk mutlak nabawal di sumatu yaitu sikri na mangolor yurono kung Allah Ta'ala. Apa 5 tu tanda ti salama ya kumatay 3 yero maka de gurunta yana ang kato mati na marija batumatan na to salama ito. Yana ang kato mati na makaca-kaca matan na bahkan menyempatkan menitiskan air mata itu to salama. Yang kedua, yang katomatin na marakko timun na secara hakika situngan na masikri itu atinda. Makanya kumiloy matitid itu yung natakalupa. Termasuk kade urutak yung kumiki fakanya uruna matinun ni rajin itajamis sumpah sunnah mutlak patarrakan okewan nibitun na ularad. Makanya pertama mesti marija batu matanda. Yang kedua marakko timun na mawala nga watak kalidah mapusa wirin na limbona nakita lawyasi matabulot na. Kali guru tayo 5 tanda yaitu to salama ketika kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sumpah sunnah mutlak patarrakan okoy as-suara macapa na ula sapar.
Dan itu dianjurkan untuk berbanyak doa serik wa mangide akan naki abala selama 1 tahun. Yang ketiga, sumpah sunnah mutlak patarrakan opoi 10 puna Muharram ilabat nih. Makanya paringerangan kita upingan ya ko yarengi umur malam pina ijamai. Termasuk sumpah sunnah mutlak doraka yulona hijab Ismail, sumpah sunnah mutlak dorakan dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dan itu pahalanya sampai. Termasuk yang lupa biasa denai jami sumpah sunnah mutlak doraka pahalanya ditujukan kepada orang yang telah meninggal. Yang itu nakada guruta Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatus Sahin ang kasitongan na sumpah maka sitajama tapi mancaji bagian na sumpah sunnah mutlak. Tega yero sumpah sunnah mutlak doraka ba'da maghrib dan ba'da isya. Tajamangi risisi na tomatita aga nalolongan yero tomatiri. Nomor di maka de guruta matapatan na tampungan ng letu asukiyama. Karena Allah utus 1000 malaikat bawa cahaya natarok ko tanatampungan na tumatiri matapatan na tampungan ng letu asukiyama. Yang kedua, yang kaipatas sa budarajana. Yang ketiga, ioringi apalan pada lekba apalan na tumatisahi. Makanya ulama hikmah menganjurkan tajamangi risisi na warelata pahalanya itu akan sampai. Kaya pumupuna kali gurunta ya kau tabaca Fatihah pertama tabaca ya kursi. Yang kedua al-hakumu takasur na patabaca kuluhuwal ke 10 siti. Yang mato ibaca raka pamulana, yang mato ibaca ke raka maduana. Maka de gurunta Imam An-Nawawi depan nan latu beresalangi lolongang itan wasalama katomatiri. Matapatan na tampungan na iyaka patas sa budarajana iwaringnya palang pada lepa apalan na tumatisahi itu motomalak yang kihadi. Sinin na tumotomalak di jamaah yang dimuliakan Allah, maka tentunya ilan na ulang muharrangi di gagasengadin na okometoy at tapangan na sumpayan. Apa iya tu takung baru Islam Hijriyah amulangan na lekat dapuran na sitongan na nabita. Jadi ya ulang muharram ketatapas sumpah sunnah birejama. Apa iya tu nabi takwatun na malaikat dapuran dari Makkah ke Madinah. Latu aku Madinah itu 1 muharram. Koniro mapamula itapaya sangi sumpah birejama asulima latu mananungan. Makanya ya tu sitongan na tu sumpah ni kan natalima nabi tak 50 sumpah. Maka da ilalan na kita para sanjiye 10 sumpah 50 sumpah. Ya sangi 50 sumpah angka pandi tapahangin makada 50 rakana angka to makada 50 waktu. Iro 50 rakana tak pakai duit. 10 pitu rakana manca diwaji 30 rakana manca disikri opoi isaliwan na sumpayan. Makanya itu sumpayan ni sumpah jawaji 10 pitu tu rakana yang mana? Sumpah jaloro tak patarrakan, asara patarrakan, magharibi telurakan berarti 10 siti. Sumpah jan isa patarrakan 10 5. Sumpah jan subuh raka jumlahnya 10 pitu rakana yang mana? Tapi iro 30 rakana manca disikri opoi isaliwan na sumpayan. Makanya ya kotopura mak biresalang dianjurkan Thomas sikri na ibadah subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30. Jadi ya ko 30 itambah 10 pitu jumlahnya 50 yang mana tomato-malak yang kihadi. Tapi ang katong itapahan ya napura mak biresalang sama nang kabuka pe orina na masupol ko masigi. Padahal dianjurkan dia na tu nasabari maka guru tak 50 rakan na yamanang apa 10 pitu rakan na manca diwaji 30 rakan na manca disikri opo isaliwan na sumpayan. Tapi ang kato panrita pahani maka dah 50 waktu 5 waktu manca diwaji so 45 waktu manca di sunnah. Makanya ya ko sumpah sunnah melo ireken maka guru tak al-maghfurullah ke haji fatahu ding sukara 45 waktu yang manang. Termasuk sumpah sunnah taubah, sumpah sunnah haja, sumpah sunnah tahajud, termasuk sumpah sunnah mutlak tomato lebih yang haji. Sini na tomato lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Saya kira inilah yang saya sempat sampaikan. Magi-magi mancaji yang kata jangan lo di mana. Dasar kuamang kita hadapi tahun baru Islam. Nafakan jagi tepoe nasabak tepoe mak dararari ilanna tie nai jami siage ganna pasuruang nai dolongang salamakan salama wan walino lebih assalamakan iman nanungan tilino siwali tafung Allah subhanahu wa ta'ala
Akhirul kalam, Allahul mu'affiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.